Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam yapi. Yasno but ka ICA. Watla ka Pakistan kala Pyndem daga bakwa panyesuk no bat ban penkut no kejing kenaan hendai menteri rang bakdu ke riu Narendra Modi umbat Shaniah bat mentah kasngi belum ya kejing alang jong ka high level meeting bat hakini kejing alang dan lang menteri ketenat Yadari Rajnath Singh menteri ketenat Korbari US Jay Shankar baru National Security Advisor Ajit Doval. Kini kejing alang galong hing sa jong Modi New Delhi hakini kejing alang la khot lang ru Chief of Defence Staff General Anil Chauhan bat dia berok laingut ki clear do jong ketenat sipai kata General Upendra Dwivedi jong ki Indian Army Admiral Dinesh K. Tripathi ke Indian Navy bat Air Chief Marshal Amalpreet Singh jong ki Indian Air Force. Nalo kini Modi lokhat langru Foreign Secretary Vikram Misri, Director ke Intelligence Bureau Uta Pandeka, berukli do jang Research and Analysis Ravi Sinha. Haru minta 4 tip ke ikarai ke bagi shim hagan ke jingalang, ke jingkot ke jingalang ke deru, syua bagi Director General of Military Operation jong ke India bat Pakistan, kinya kendu banyak keren. Halo ke jingakan aat ko mi hapdeng jongki. Kejing kena ada perang ke India bat ke Pakistan kelasange hak sengi ublai hadin bu Modi ula aibor hak sipai balada ke Pakistan ke dangnut pan pinpoi kuli si India ke dia benle dak beting Modi ula pinmi ya ke negara di hadin ba ke Pakistan kelapin Kenya ke ceasefire ke balaya kod hendri menhenen ke mi kamnut syu pan pinken Ki sipai jong ke India kila ong bagajing poi jong ke ceasefire kede namar ke jingker palat Director General of Military Operation jong ke Pakistan namar bagajing julor Pakistan kam desyu ke bakai bat hadu kat witlik tem sipai Air Force jong ka kila prapom.